Kakubor na pringgi kamla isnay mi kaseng samla pom syutia unit kabala kenjo siya maumer ba arpusan bat kabala yo ruban rakhi ya kajubili rupa hauni usnem uba menta. Katkum kajingyo aban yakren bat u presiden kaseng samla ubala ong bakidang bon ki program ki bahaban pendep. Kawin na kabenta ka kaseng samla Katolik kalayo aban pendep hasinong pom syutia bakalayo aban pensiona da kaying bat ais ngubah siya iwe na inong syong hapo pom syutia ikong Lakshmi kong tengkut. Bala ai tino ya kani ka ying syai hakakat santarik urisau kepada henin kesengi. Pada syua ban ai tino ya kani ka ying lawan ban kerku kerdo ban wan pli dau parish pres nong sirngan parish ifada Robert Krim. Harengkat ukunyi ka Lakshmi bat kibah ying. Kakong Lakshmi hakani kesengi bala ai ti ya kati ka ying kalapen pawe ki jing sengu bat ai kuble ya keseng samla bakalala ban le ya ka kamba. Badul ayo ka jingkren na ukunyi jongka udening kong tengkut. Syusyur ulayo ke jingkren na presiden jong kaseng samla pom syutia unit usamla Robert Star Kongsid. Na kabalang da uba Boniface Komalai bat ke jingkren bakhadu na ifada ibadai parish pris nong sirngan parish u Robert Krim. Habakren hakani kasngi ufada ulaong ba omtang bangidai bantai ya kaying nrai ke bakong sana ngidai ru bantai ya ka mensim. Bad ula ai kublai ru ya kaseng samla balang shnong kamtam ya kisamla ki badang yai pentelun ya ke jingrak he jubli rupa ke badai menta usnem. Layo ru ka kerku ka kerdo bat keduai na ufada bat lapli ru ya utei mau balabu jingtho seng samla Katolik pom syutia Silva Jubili bat kitin pira ki boong ij pi markliang. Nakaliang kaseng samla Katolik pom syutia kalapen pau da ka boong kumni. Kajing sungu ya ublay kenrat ubalapli ya kalat kalenti yang ngiki kun samla ban penurlong ya ki kamla isnay ya kabalasot na ka gospel Matthews arpusan saupau ka bakren kumni katasin ba pilale ha iway na ki para barit chonga pilale yanga. Presiden jong kaseng samla pom syutia unit kabalai kajingkren na kabalang Katolik kabasau kajingkren na i parish pres per kajingkren ko ya kayeng. Em berangkat ibarat sekitar dalam usia ini dan berkhaira dan aku boleh ngerok na ka sing samla Katolik bala ai kana ngakit kana kaying bong chong bong sa nga bong lai na kaslap kasing usla na kaler te aku boleh na padar ba bong ia berkhuing na kana kaying kamtam na ki bai hasan nga ni misan nga ni ba nga ni thei nga ni ba isenran nga Akistri ka sama Katolik laki sama palang yung kasama Katolik ay nyo isipin ka nula so palang tak ay nyo kung burong na boleh dikhu ka bong sat bong klan yo le sakmat bong lai telur ni kejam ke bapa to ay nyo kung nangi padar ba iya mu ko nang kasem on kamen nga bong iya ba ay yung kasem ka bakot ka bakhia ka baskem ka baluwit tu na nging baluwit luwa bong boleh terat imno kat kayin ai kulo yang par khot kene ki on samla ki ma asan ki kur ki menya ai ka ba ublay la ka khu la ya rap ai kene ki seng samla Katolik ka ba ai ngai si ya balang sno bat ni don ru ka jing thmu ka ba per how new snem jong ka jubili ba kane ka dai ka wei ka mission ka ba mangi kum ki khon samlang ya angnut ni thrang bat ni don tang ka wei ka jimut om ba mangi kwa burom mi nakiway and ray tangka way ka Jisu hikay na kabata ka jongi kamjeng ki apostol ka ay ka bama pipi don yasam la mikiway ika ay ka bama pipi yo ay bahaba pipi yo ay ang gospel ru habama pipi yo ay ru na kabata kikiway ibang kami ka jingirap ina magataha ka tengjong kasing samla Katolik pom syutia unit ngapun pau ka jing songu ka jing kublay na kabata jong para ki para samla kiba nerengkan kiba pelan kiba sanjur kiba ajimut na kabanta ka jonga berperkat na kabanta sibun ba ki kam jong ka samla jong ki kun samla kam tam na kabanta ka ni king kasem ha ka mangi kum ka seng ilala ban penlong kum ne kum ba ma POE na kabanta jong ki samla bat dakata ka bangi ila ban ringdul ka gospel uyo ones kal no ka bakasan ka khot ka bakat lai ka ba ong kum ne ka jing e ka ba khau tam ubreu ula bandon nakabenta kilok jong o kalong ban IT yala ka jing im nakabenta jong ki kabamut kide ki samla ha ka de snong jong e
akabalang junge balang Katolik bako junge kilala yaki ai nakabenta jong kiwai nakabenta jong kiwai bat ngangai scam ru bakilala bas ngotu namar ujisu u im nakabenta jong ki bat ujisu uwan nakabenta jong ki bat makiru kis ngotu ba maki ki im hangles la pathai nakabenta jong kiwai om nakabenta ya ladihi ki samla ki dai ki prendu jong ka jingem ka imlang ka salang yeng te cái chính tây ông tăng cái này cái giếng phần nhỏ cho cái rễ trong mình xiêm cái máu rồi cái chính tây cái bằng e và cái mình xiêm hero thì ai cái chính khub lấy và phi cái khuôn samla cái barakhe và tu snem jubilee cái chính đam athusan snem thì tu play nangker khu kedo và phi cái seng samla trong cái này cái balang snong homestia ai khub lấy và phi cái trai giếng ini Lakshmi Chayu tu, Lakshmi Counting Good Hakaba, pi la yo ya kene kiye, kat kene selam, selam, tan terakhir, tan sini, pasti baru, pasti lah. Lang yang ke urban jong ke jingmen haban plie ya kene ke yang hai stay tak tuan gini arung mang beroknya non lengkap pati yang kesam jong ikong Lakshmi pun penrok lepas kedua jagung luka Nakajing in Dusha Trimarkelya Nakajing in Dusha Trimarkelya Sandur mayang lay Henry Wishot yap halatay Arkosan snem lentiban tanyahi maublay Ngisgaw mu si hajar mu Kantil borom syulay syong hokbat kaday Nakajing in Dusha Trimarkelya Nakajing in Dusha Trimarkelya